رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga katawtay manguran namo amuin masih yari timatagad ha program sin Arisala Radio Sambuanga. Murah-murahan mga katawtay manguran yari nakita niyo isab nakapagtag na sa program na to in kabi yaon sa wabsin ini amuin pasalan sin election wala kita niyo nakapag-program. Insyaallah haron ini yari na in guru na to nakalingkod sa biya na sin kareksan sin kita niyo panayhog kamo in kamuyan ha katibi-tibihan timatakad damikyan inyan ang karadyo-radyohan labi-labi na in kapupuan lupa basilan murah-murahan ini kumawa kita niyo pangadjian kiyawa din nga Quran iwan sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in topic haron ini hari ko pamatawag deng ha mga sa mulya kabtangan mga katawtay manguran na to bang na to biya mga dungdungan in puasa na to wala na to kaya sayuhan walo adlaw na paadlaw yan damikyan ini indumihil ka to ini pangadjian amo in lecture harum ini siya in director mudir sin Darul Mubarak yan sa Terbir aun de sa ding ha mga ini pagpangadjian nila tahfidul Quran. Insyaallah mga katawtay manguran di na ako magpalukay indumihil ka to wasihat hamok guro na to ini mudir, director si Darul Mubarak, member si Darul Ifta, ini way narukaing dahil kan Sheikh Mujahid Abdul Rauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بارك لنا ما تبقى من شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان برحمتك يا عزيز يا رحمن. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puasdeng hakatukbal sin pamudji iwan pagsarang syukur pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iwan salam panabi pilihan junjungan natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. إن أعظم كلمة يتفوه بها الإنسان هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إنسا مليا لپal kabtangan hika kabtang simmanusya amunain كلمة التوحيد لا إله إلا الله. سبب كلمة التوحيد لا إله إلا الله من أجلها قامت السماوات والأرض. سببنا napaun in pitong lapis langit iban singgumi. وهي الفاصلة بين الإسلام والشرك. سياري sabin parsilangan haantara sin Islam iban sin kasyirikan. In kalimatu tawhid min ajliha
بعث الله الأنبياء والرسل. Nagparain Allah subhanahu wa ta'ala kanabihan ibansing kakitab-kitaban nila hasupaya sadya mapasti in kalimatut tawhid la ilaha illallah. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن أغس الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كلمة التوحيد هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات. أمنين إن كلمة حسب ابن التمندق نفاون بتون لبس لغت إبن سنجمي، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات. بيا بنجري إن كتان مخلوق حسبا يسجى متربص من كلمة لا إله إلا الله، وبها أرسل الله رسله. حسب ابنيه سن كلمة لا إله إلا الله نقبراين الله سبحانه وتعالى كرسلا وشرع شرائعه بيأون إن كشرع شرعا حسبا يسجى أم إن مطرهلا إن كلمة لا إله إلا الله. سيون أنبس الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هكبت غنيا لأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار، وعليها منشأ الأمر والثواب والعقاب. حسب بسن كلمة لا إله إلا الله paun ning pagbistahad law akhirah kita bang hisyon na paragbus ng kalimat la ilaha illallah. Paun ning pagtimbang gamman sambil siyara in parakala pagjihad fi sabilillah hasupaya sadya mapalanyut in kalimat la ilaha illallah. Hangkanda mga jamaa barhurmat mangdurungog insa mulya kabtangan hikalapal mo amo ng kalimat la ilaha illallah. Bang sadya kapantukan marayaw sin muslim bang maunin laggo iwan sin bugat sin kalimat la ilaha illallah bang niya iyammalan marayaw biyawg bukan niya marayaw piyari hala niya halong sin birijantong niya liyayuan nin sukang sin kalimat la ilaha illallah timappalas ya manusya karna in la ilaha illallah laha indallahi sya'nun azim dakula in pakarajaan sin kalimat la ilaha illallah pa Allah subhanahu wa ta'ala amunaini in salaggo jijikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala sa lingkat sa barakat sa mulya ذكرا تتسبها الله سبحانه وتعالى أمن نمونك لا إله إلا الله. نثبت حديث رواية الإمام النسائي أن موسى عليه السلام سأل ربه همبوك أدلو نوسب موسى عليه السلام فتهني رب العالمين أغس موسى يا ربي علمني دعاء ندعوك به يا الله تسك إياكو إن أغس موسى هندو إياكو يا الله دعاء أدعوك به أسألنك هبك دعاءكو متن كيمو ونسمون كان يسن الله سبحانه وتعالى قال يا موسى قل لا إله إلا الله bang kau mabaya sinsalingkat-lingkat dhikran hikasuok mo marikaku qul la ilaha illallah pamungan la ilaha illallah. Inagis Nabi Musa alayhi salam qala la ilaha illa ant wayruun tuhan mapatut sumbahun buat malainkan ikaw ya Allah walakinni uridu an takhussani bishay'in duna ghayri. Sumagawa lang si Nabi Musa alayhi salam in kabayaan ko lang niya ya Allah
dihilan mo ako aammalan amuin makabidda daing hakamatauran karna in pamaham sin Nabi Musa alayhi salam in kalimat la ilaha illallah amunay nin pagpakayon sin amuin kahusuran sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan gimaan in pangatod sin Nabi Musa ha kalimat la ilaha illallah. Hasabab yan piyapaham siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin haqiqat sin la ilaha illallah. In bugat sin la ilaha illallah iyan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Musa law anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab' wudi'at fi kiffah ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. يا موسى عليه السلام بل مسجى كإنة فرمان سن الله تعالى misantay pitong lapis langit lungunon iban sin luon niya na in mga kamalaikatan halom sin pitong lapis langit dasok amun bayta kato tanyo sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam kayban ang hadith attatis sama wa hukka laha an ta'it timariot in langit kimugatan hukka laha an ta'it patot na siya tumariot karna ma fiha mawdi'u arba'ati asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah may tasyari tumariot sinwayroon hanggang halom sin pitong lapis langit bangbukon aw malaikat yaon biwutang tuktok simusujud pa Allah subhanahu wa ta'ala pasando nga pitong lapis langit lungunon agad ng malaika wal aradin iban sin pitong kalapis gumi iban na sinloon ng kabudburan in manusya in binatang injin ingkatan pitong lapis langit iban sin gumi wudi'na fi kiffah hibutang siya pahambuk timbangan Allahu Akbar hibutang siya pahambuk timbangan wa wudi'at la ilaha illallah in kalimat la ilaha illallah hibutang mo sa pahambuk timbangan pahansipak timbangan amuin kitaon mo bang unin mabugat kanila imbanda sin Allah subhanahu wa ta'ala lamalat bihinna la ilaha illallah di pa siya mugat ha kalimat la ilaha illallah karna wayroon na mugat deng ha kalimatut tawhid way na mugat deng ha kalimatut tawhid hangkanda mga jama'a barhurmat ayaw mo haramain baran mo rin ha pag-amal sin la ilaha illallah amalin la ilaha illallah bangman pag-amal haatuan kabayaan sin agam Islam amuin pag-amal amuin biasin hindo sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam dahing habihijanto bukon dahing hapais-pais simod wallahi al-azim bang iyamalan sin bariman in kalimat la ilaha illallah amunanin sarayaw-rayaw aamalan النبي يونس عليه السلام إن يونس ابن متى إنهن دينها mga sabab kaya salamata kanya dayngha kasigpitan iban sin adab sabab sin pag-amal niya sin la ilaha illallah taybon yung qissa hisu in Yunus amunan Yunus ibn Matta alayhi salam amun piarasin Allah subhanahu wa ta'ala paqawman naynawa hahula Iraq sa kalirain doon man in Nabi Yunus halom sin naynawa nagda'wa in taon niya masalud matakabbur di dumungog ha Nabi Yunus alayhi salam linga uthinga sin Nabi Yunus gimwa dayng hakawman nagmahadjul ang pamon si makat pataasi sa kayandagat sambil dayn doon man iabutan na siya sin alun panjang haragat sambil amunayin kis sa pagkarungan na to kaya tilo siya paragat sambil tiyun siya sin ista bakahak ista dakula dia siya madto pabulian dakat pasando nga yako bar iman halawm kalinduman yad pabulian sin dakat halawm pakaw kalinduman sin tiyan sin ista in pasok in
sigpit. Allahu Akbar. Inpais sin Nabi Yunus alayhi salam nahusyo. Hangkan dalong sin Imam Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Waktu siya liwa siya sin istamun nakatun kanya. Indagbos sin Nabi Yunus alayhi salam. Biya siya sin hantang farh. In farh, amo in manok-manok yan papiusa. In pagtag kanya farh, malunok, wayroon kusog. Bihad to in hantang sin Nabi Yunus, hawak to siya liwa sin ista, amin nakatun kanya. In iyamalan sin Nabi Yunus alayhi salam, amo na yung kalimatut tawhid. Amo na yung kalimatut tawhid. Nasabot hadith, hasahihu, hajami'u Tirmidhi. Iban ha riwayat sin Imam Ahmad, iban sin Imam Al-Hakim fil Mustadrak. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tenghog kaw marayaw. Aun higwa ko, aun hipusaka ko, ammal sa lingkat-lingkat rahasya. Mangkaw nagdurungog ka, kung magtuloy hipagsusulat mo. Pusaka dahing hajunjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Indua asin Nabi Yunus, halom sin tiyan sin ista, amuna in la ilaha illa ant. Wayroon mapatut, sumbahon buat malaingkan ikaw raya Allah, subhanak, mahasut si mahatinggi kau, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minal zalimin. Sabunnal tuodin ako, dayha mga tao anyaya, amuin na anyaya yung baran niya. Indua ayan. Bang musya iyamalan hiyapal, hiyati marayaw. Wayroon bariman halom kasigpitan, hipangindua anindua ayan, bang bukon lapasun siya sin Allahu Ta'ala ring hakahalan kasigpitan. Tabi siya nagbayta. Siya nagbayta ka to simbihaning karahan, sin dua yan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sugpatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In haditha min nasabbut takaina, قال فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء إلا استجاب الله له. ويرء مسلم إن دموأ سندوأ سن نبي يونس هأنو پقرجاء لبي لبأ نبang siya kasigpitan bang siya yaon na munwayroon na lingiun niya, yabutan siya sin hunos hangin makusog, yaon siya haamuin loud, wayroon makatabang, wayroon makakatan, at rawakan niya to siya hataas sin ayan, hataas sin kapal lupad lang sin maas di na magkaukay nga timmano siya sabab sin yaon na in amuin kapal lupad, di na tumuna deng haamuin paggingguan iban sim paghibalan, apabila hidwaan in dua ini biidnillah bang deng habihi jantong iban kahatihan ning kalimat la ilaha illallah, amuin diuan niya yaon imbanda sin Rasulullah illa istajaba Allah lah, bang bukun mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala kalim panginduan niya. Ya salam, am kalimah sa laggo-laggo kalimah, sa mulya-mulya kalimain kalimat la ilaha illallah. Hangkan da nag-amay-amay Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw sumambahayang fajar, puas mo sumambahayang fajar, pagbaris salam mo naman patuo palawa, magtuy mo na hilapal in kalimatut tawhid. Hari mo pa mapinda inhantang simpaglingkod mo, di pa kaw makakabtang uno-uno kabtangan doon nakazikr at tawakan tasbih, magtuloy mo na amuin
kabtangon in kalimatut tauhid in banda kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karayawan mataud in mahasil mo hinang mo yaon. Nagsabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadith كرواية إمام الترمذي رنكا أبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا دبر صلاة الفجر لا إله إلا الله من دعا دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات إلا كتب الله له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع الله 10 درجات وكان يومه في حرز من كل مكروه وحرص من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. الله أكبر. سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم hisiusyun mamung lipwas sambahayang fajar hari pa siya makakabtang uno-uno na inhikabtang niya magtuoy la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir makahangpo illa kataba Allah lahu 10 hasanat hipapasulat magtuoy sin Allah Ta'ala ha mga malaikat paparihilan siyang po karayawan وحط عنه 10 سيئات إيغان بقبقا دين هرسان يهنقو ورفع الله بها 10 درجات هبا أنكت سن الله سبحانه وتعالى درجة سنبر إيمان يأون هنقو درجات هنقو لمبang in tiap-tiap lambang pahikarwa lambang in ablang niya biya sin langit iban singgumi. Allahu Akbar. Ipaangkat nasa nin darajat muhalom sin sulga ang pakitabitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana yawmah fi hirzim min kulli makruh in adlaw amu in nakapag-ammal kaw sin la ilaha illa Allah min nasabbut takaina anta fi hirzim min kulli makruh halom kaw pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hakatan kamumulahan amuin man jari dumagpakkay mo bang bukon ha amuin pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala pasando nga mga jama'a barhurmat habay dakula illa ilaha illallah sabang man marayaw haatoran hasunna in pagbogbog-bukan niya bukom niya sin pagbogbog sin kaybanan tabiya dakuman katus tabiya indakinis hinawon madtin la ilaha illallah sa pantun bay aw lawang niya sumud kaw rin doon pag-uwas madto bangkaw makasud ng pabiya taplo kun na sabin lawang dahin doon na kaw mahinang la abadan wayroon na rin dito lawang biya simpagyanon sing kaywanan la ilaha illahu banglong niya awn hu lawang in lawang sumud kaw rin doon abadan pahamasadya marayaw bawgbugin la ilaha illallah ayarin la ilaha illallah amunanin musa halom simpangatayan simbar imanin la ilaha illallah hangkan din makaamal kanya lipwas sambahayang fajar huwa fi hirzim min kulli makruh halom syalikusan simpamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala wa hirsin min asyaitan iban halom siya pamarihala daing ha syaitan amuin kuntara amad simbar iman parihalaun ko sin Allah Ta'ala daing hasasat manasat sin syaitan amin makabuka lipuason ko sin Allah Ta'ala pag muihammalan inyaon ang
Makasyunuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam walam yanbaghi li dhanbin an yudrika iban wayroon kapatot sin dusa limimid mikit maun kaymo apabila kau amuin nagaammal sin ini karna halom kau pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Handa in kalimat la ilaha illallah mamarahina sin insayni in samulya-mulya kabtangan ala al-itlaq amunayni in kaput sin katan kanabihan dayng hazaman sin Nabi Adam sambil pazaman sin Rasulullah. Kaput sin kanabihan, bugbog sin kanabihan, aammalan sin kanabihan in la ilaha illallah, wayroon nabi dayng hazaman sin Adam, Musa, Harunin, Ilyasin, Ishaq, iban na sin katan sila bang bukun indiyara pa kauman nila la ilaha illallah. Dukun natin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. الله أكبر. وما أرسلنا قبلك من رسول ويرؤن نقرانا نقعنا رنكيم يا محمد رسول أتوك النبي ويرؤن قطان سلا ويرؤن ليب وسن الله تعالى إلا يوحى إليه بنبكن أسلنا أمو إنبيا بيت أن لا إله إلا أنا فاعبدون سن ويرؤن مبتت سنبهن بوت ملينكن أكو fa'budun sumba kamu marika ko ayaw kamu magsakot. Ang kandang junjungan na to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afna hayatahu kullaha min ajli la ilaha illallah. Natikmod naubos in kabuhi sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam in pangumulan niya hapag da'wa pagpasampayan sin kalimat la ilaha illallah. Hapagpatiha mga ummat sin ma'na sin la ilaha illallah. Nasabot hadith riwayat sin Imam Ahmad dain kan al-Ash'ath radiyallahu an law sin Ash'ath radiyallahu an حدثني شيخ من بني كنانة شوي أنا كلون سن أشعث سن همبك ما أسماء أسدينها بنو كنانة أمن نقابتها رسول صلى الله عليه وسلم إن أغني أكاكو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تأكلون سما أسماء أسياء إن رسول صلى الله عليه وسلم همبوك أدلو يدعو الناس نقد دعوها من ما نسي في سوق ذي المجاز هلوم تبو هلوم سن مكة إنان ذي المجاز تلكم سن رسول الله إن توك سن يمك دعوة magsamod pa mga manusya, lumamukay pa mga manusya, bukunin kaunan sin Rasulullah, biya madtuhantang sultan si masamayang long simbahasata sin aras. Abadan, in kaunan sin Rasul, magnaog patabo, magdawa, magpahati, kadtoon pakabayan, in kauman, in taif, bihaning kaunan sin pagdawa, ang kandain ini bulansang ha mga dua, in suway sila maghibal, sihudaon tatabangan wayroon tatabangan in magdada'wa wayroon kakilahan bihatu karna in pagda'wa lillahi ta'ala dahil ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam hasuqi dhil majaz in aghiniya long sin ma asma asyaun namumung diungog kutuod wan nasu yatakhallalu yaong paglilibutan sin mga manusya in aghi sin Rasulullah ya ayyuhan nas قولوا لا إله إلا الله يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله يا كم mga manusya pamungan min la ilaha إلا الله تفلحوا magparuntungan kamu dunya akhirah. In Abu Jahl yaon iniiping-iping ha Rasul sallallahu alayhi wa sallam sarta wa yarmihi bil hijara iban sin pag-ulin niya bato Yurul-urul ni Rasulullah, pakain-pakain Rasul kadtoon niya, tiloon niya. Ang paniyayano ng mga manusya, ayyuhan nas, la yaghurrannakum an dinikum, la yaghurrannakum
hadha ar-rajulu an dinikum, ayaw tod ka mo matipo hausog yan. Amin limo lanab sing kabtangan niyo ka matipo. Innama yuridu litatruku dina abaikum, in kabayaan sin tauyan mapulak kanat kamu iwan tinggalan yun amuin agamasin amuin kamaasan yun nakauna. In Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilay, di siya misam maglingi madto karna wala niya hiyalganin Abu Jahal. Insyaallah subhanahu wa ta'ala sugpatan na tu'man po asil fasil. Commercial break. The E-Box Update. Piligat kami muchas gracias con el media, kaya pwede sila man-provide easy box. Ara, pwede mira na TV, bonamente. Kada despierta kami aga, kamira kami con el programa, con el media. Todo el mga mga report, mga activities, man picture el media, bien claro, gayos. Muchas gracias, media. Sulit para conmigo. Al reception, buenamente. Ojalá los demás, no, kataplan niya kumpra sila isibak, kumpra sila isibak para pwede kita mira na media. Apuraya, iman-avail el E-Box akilang ng media station, MCLL Highway, Divisoria. EasyBox is also available at Zenar KCC, Oppo Concept Store, Xiaomi Store at KCC 3rd floor, Zenar Main Branch at Campaner Street, and Zenar Annex I Magno Street, UZ Building. Zamboanga, di Atoms Day. Solid! إن كلمة التوحيد هي أعظم ما ترجح موازين الحسنات يوم القيامة. أمنيني إن لبل labiin bugat bang siya hikabutang hatimbangan si Manu si hadlaw qiyamah. In kita niyo bariman parat saya kita niyo sinaun pagtimbang sin ammal na tuha adlaw akhirah. Amoy timbangan kaadilan di maingat mag-anyaya. Bang miugatin karayawan gimaaning kaian amunad to intimap pamanusya. Sabang miugatin kangian maasiyah gimaanin karayawan amunad to nalusong manusya dunya akhirah. Insa bugat ammal sin manusya hikabutang hatimbangan haadlaw qiyamah amunin kalimat la ilaha illallah. Ayaw tanyo kalupanin hadith. Amin pagtagon sin mga ulama'ul hadith, hadithul bitaqa. Min hadith bitaqa. Amin katas. In hadithini hadithun sahih. Kariwayat sin imam at-Tirmidhi dain kan Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يستخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. سدس الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله سبنالت لنا الله سبحانه وتعالى يستخلص رجلا أو نهم أقمانسيا lipuason sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hasiksa iban sin apnar ka jahannam.
Lipuason siya sin Allah Ta'ala. Hapag ano pansingkataan, siningkaunan si manusya iyaon barmaksiyat, wayroon karupangan, inwala niya na hinangdiha dunya. Sa misan bihado, lapason siya sin Allah Ta'ala sabab sin aun karayawan, yaon dahin doon hakin hawawaran niya. Sirisuyan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin qissa. Dahin doon manin usog yaon. فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. Hipakawa na inamu in listahan sin ipon yaon. In taod sin listahan sin maasiyat sin ipon yaon. 99 kasyaman tagsiyam listahan. Kitab kasyaman tagsiyam in taod. Kullu sijil mithlu maddil basar. In tiap-tiap listahan bang siya badbaron mithlu maddil basar, in lawak, in haba niya amo na in abutan sin hinapusan sin pangatod mo bihadtin haba sin tiap-tiap sijil. Pasanto nga kasyaman tagsiyam bihaon taod, bihaon haba, iban sin dakmul, nabubud sin hinang maksiyat, yaon hamuin ipon yaon narain doon man. Yanun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, uhdur waznak. Uhdur waznak. Kadto na kaw, pagpatimbang ko madto. Thumma yu'ta bitaqah. Ampas siya tukbalan, papatukbalan siya sin Allah ta'ala katas-katas. Papatukbalan siya sin Allah ta'ala katas-katas. Pagkita sin ipon niya sin katas, inggaan amo uno. Pagkita niya aun dahin doon, linukis, innaka butang la ilaha illallah. Subhanallah. La ilaha illallah, in kaya mabutang dahin doon. Inakisin usog yaon ya Rabbi, ma tanfa'u hadhihi albitaqatu amama hadhihi sijillat. Ya Allah, unulaw nin karahan, kapus pa iddahan, singkata sini. Inggaan niya ini. Yaon kasyaman tagsyamin bugat haon, di siya inilang na misang makahalin. Yanun siya sin Allah Ta'ala, uhdur waznak. Kadto kaw. Pagpatimbang kaw. Innaka al-yawma la tuzlam. Adlaw iniri kaw maanyaya. Hisiyusin aun pakarayawan niya, di siya maanyaya, hikarihil kan niya, inhaq niya, misambya dapaw. Misambya dapaw. Yanun siya sin Allah Ta'ala, uhdur waznak. Tukaw pagpatimbang kaw. Magtunan ipon niya unsarta. Hipo na yung pangatayan niya sin damag. Iwan sing kasusahan. Di na siya misan makatunga, makaangkat sin bayho niya sin paki. Iwan sin amuin kahinaan. Sabab kay ngatan niya na wayroon na hantungan niya bang bukon a pinarka jahannam. Dahin doon man, magtimbang na sin amal sin usog yadto. Inbayta ka to tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fawudi'atis sijillat, biyutang na inamuin kasyaman tagsiyam, listahan sin amuin dusan niya katan, pagbutang pahan si paktimbangan, magtoy dimakdaking timbangan sabab sin bugat. Magtoy bugat. Sab kasyaman tagsiyam, yaon na yung pag-inumalak, yung pagtinggal sa bahayang, yung pagbabaiin, yaon na yung katan. Sami masyit, nga ni na yung katan, kabayaan mo, yaon na rin doon. Pagdakdak sinamuin, timbangan, miya ka di sab, yung pagtukko, sin pamayhuan niya, karna, bugto na halam sin pangatayan niya, wayron na ini. Na rin doon man, sabo siya na ngatod-ngatod. Biyutang nahan si paking karayawan niya nakapin amunain katas-katas kaya susulatan sin la ilaha illallah. Dungdungan na tumarayo mga jama'a barhurmat, in ta'bir nabawi, in bayta sin Rasulullah, pagbutang lang sin Rasul, falamma wudi'atil bitaqah, pagbutang sin amuin katas yaon, tagasulat la ilaha illallah, hansipak timbangan, fatashat bihinna la ilaha illallah, tashat bihinna la ilaha illallah, magtuoy miyugatin kalimat la ilaha illallah, tasat liyagsikin kasyaman tagsiyam, amuin bugat biyasin unubaha listahan niya, karna wayroon mugat dengha kalimatu la ilaha illallah. Subhanallah. Hangkanda mga jama'a, amal la ilaha illallah, dihili waktu, bahagi waktu, puas fajar, puas maghrib, zikir kau, bang manin pag zikir mo sin la ilaha illallah aturan,
Iban ayaw ko to dhimikir sin la ilaha illallah. Bang ligap sa buin pangatayan mo. Iban suway mo kahatihan in kalimat la ilaha illallah. In rukun sin la ilaha illallah, rukun niya dua amun nafi wal ithbat. Unin hati sin an nafi wal ithbat. In hati sin nafi, amun kabtangan mo la ilaha. In hati sin la ilaha, wayroon Tuhan. Wayroon makaridjiki. Wayroon makapuhinga. Wayroon makaruhi. Wayroon makarihil kamumpaatan. Wayroon makapas kay mo. Wayroon makaangkat kay mo. Wayroon makapahina kay mo. Buat malaingkan illallah isbat. Buat malaingkanin Allah Ta'ala. Bang mo yan kihatihan marayaw. Ingkatan sin amal mo kumuddan. Impagtawakkal mo pa Allah Ta'ala kumuddan. Karena di kuddanan impagtawakkal sin manusia bang ini'tiqad niya in makalappas ka niya rin hakabinsanaan tabiya na kumana min habay-habay lilibod ni habaran niya. Di masampurna in panawhid sin manusia apabila ini'tiqad niya magririjiki ka niya bus niya hahinang niya. Abada. Di masampurna in tawhid mo apabila in pamaham mo in ubat inumun mo amuyaw ni makapauli kay mo. Abadan. Hangkan day makasampurna sin la ilaha illallah, makasampurna sin akama. Hangkan damang ko mag-amma suway mo ito kahatihan hawak to ko lumapalhad to suway guwa ding habirijan tong iban kapahaman mo. Bang in pag-ammal mo sin la ilaha illallah matan ding habirijan to ikaw na yanin manusya magdapa-dapa hasafaat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda hadith. In hadith sahih al-Bukhari rin kan Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Abu Hurairah سألت النبي صلى الله عليه وسلم نأسبك الرسول صلى الله عليه وسلم من أبو هريرة نأسبك لون رسول الله بك أدلو إن أغيك يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة حسي لون سن أبو هريرة يا رسول الله إن مقدپا مقبرنتغن سن شفاعت مهدلو قيامة إن رسول الله makasyafaat siya pa ummat niya hakatilu akan iban makasyafaat siya pa amun bariman tartanto. Nawasuin Abu Hurairah akina ya Rasulullah hisyuhin maka magparuntungan sin syafaat muhadlaw akhirah. In akikan ya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah laqad dhanantu an la yas'alani ahadun an hadha al-hadith aw dhanantu annahu la yas'alani عن هذا الحديث أحد قبلك لما علمت فيك لما علمت بحرصك للحديث. أسألك هنا سبد سن رسول الله ويرون مكاسه كاكو سمپنgasه yan ya Aba Hurairah mang bukon ikaw karena kaingatanku majaga kau hakarayawan iban sin hadith ya Aba Hurairah. Napagkanasumo mo na ako ya Aba Hurairah bang hisyuin magparuntungan sin syafaat sin Rasulullah tanghug ka marayo. In akikato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bisyafaati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. As'adun nas in magparuntungan manusia hasafaat ko haadlaw qiyamah man qal hisyusim mamung la ilaha illallah khalisan min qalbih mamung siya la ilaha illallah khalisan min qalbih tulus ikhlas dayng hapangatayan niya tulus ikhlas dahing hapangatayan niya. Amunad ito manusia magdapa-dapa. Sin karayawan haadlaw qiyamah.
hangkanda in ahlu la ilaha illallah, in nagdarasin la ilaha illallah, aw ni isma kanila. Di manjari us-usun, gaan-gaanon, indugo, sinmanusya namumong la ilaha illallah. Sa lugayin manusya yan namumong sin kalimat la ilaha illallah, halawm siya isma. Parihala, indugo, iban sin kamaruan niya. Di manjari asagon, indugo, sin namumong sin kalimat la ilaha illallah, bang bukon dah kapatut. Bang bukon dah kapatut. Uning kapatut. Amin kapatut sin Islam. Amin nasabot hakayba ng hadith. Hambuk na lang ang mga kapatut impagsas. Hisiyusin mamuno ginhawabaran piyagtuoran niya. Bisan pa siya Muslim patut siya asagunin dugo niya karna qisas. Hukuman qisas. Damikyan inta paghula na. Makapagzina. Wal'iyadhu billah, in had niya amunin rajamun siya sambil amunin pakamatay. In hikatu niya al-murtad, al-mufariqu lid-din, amuin nagmurtad ding haaga mawayroon subahat matampal kanin aga managmurtad in yadto aw na haq aw nakapatot sin Muslim sin nakura sin Muslim umasag sin dugo niya karna nalanggal lin haq sin Islam. Bang wayroon da di man jari gaan-gaanon, mga jama'a barhurmat, hasubahat sadya na kapag kalo ka mo nagdiskas, magtuy kaw kumawas pamahait asakon min dugo ni abadan. Malaggo pardusahan tanggong muhadlaw akhirah. Hangkanda in Usama ibn Zaid, hibbun nabi, wabnu hibbih, amun kanungnungan sin Rasul, anak sin kanungnungan sin Rasul, karna in ama ni Zaid ibn Haritha, hambuk adlaw, hapagbunuan in hadithun sahih kita nila natud hapagbunuan in hambuk usog alladhi batasha bil muslimin amuin mataod na puhinga niya dahil mga muslimin iapas nila karo iwan sin hambuk ansari pag-apas nila naapas nila natudin usog yadto dahil doon manin usog yaon nakariya na sila rin ha usog yaon kulang na kumanin bunuon nila laguton nila namung saroon doon in usog yaon in aki la ilaha illallah nyuka la ilaha illallah. Pagdungog sinamuin iban niya ansari, tarak wa dhahab. Pesaran niya nin usugyad to. Karna wala siya amuin himinang arakala bunnaling kaya kabtang la ilaha illallah. Adapun in Usama ibn Zaid in aghiniya falamma qala alawtuhu bisayf kiuraan ko na to jiharaghal niya. Faqataltuh wa darabtu unuqah. Ampa ko na gaman, amuin imyan na siya la ilaha illallah, magtuy ko na magtuy, kaya wain puddang ang pakulong niya, darabtu unuka, magtuy ko na siya biyuno. Miyabot pa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, inhabal. Piatag siya sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, piatagin Usama ibn Zaid, sartain pamayhuan sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pula na sindugal, turugalan Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Iwan pag yan niya, ya Usama, qatalta bunalin suy-suy biyuno mo in usog namong na la ilaha illallah ngayon ka napagjiharan pa mga jama'a barhurmat biyuno mo qala ya Rasulallah qataltuhu liannahu qalaha faraqan min as-sayf biyuno ko lang niya Rasulallah sabab kaingatan ko hawak to niya piyamungin la ilaha illallah karna buka niya na hapuddang kita niya na amuin nagsinglab na iwansin amuin imalindang na amuin puddang ito. Una nakika niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala asaqaqta an qalbih? Hal saqaqta qalbah? Hal saqaqta an qalbih? May ta nakapamung kawihan niya Usama. Bakas mo katirakan indaghal niya. Kita mo yung niyat niya? Allahu Akbar. Kita mo lang yung niyat niya? Nakapamung kawihan? Dahin doon man, subhanallah, in Usama ibn Zaid, nabiya na sin unubaha, simbuka, iban di magpak na yung pagsusunkan niya, kahatihan niya, hakasaan, inahinang niya. In akin na, ya Rasulallah, istaghfirli. Pangayoy ko kaampunan pa Allah Ta'ala. Wala ko pagtuuran. Urin akin niya sin Rasulallah, ya Usama, ma tasna'u bila ilaha illallah, in ja'at tuhadju an sahibiha yawm al-qiyamah. Unin hinamon muhadlaw qiyamah.
ya Usama, maguno na kaw. Bangkaw kadtuon sin la ilaha illallah, tuntutan kaw taksilon niya kaw hadlaw qiyama, maguno na kaw. Imian na sabin Usama, ya Rasulullah, istaghfirli, pangayo kaampunan pa Allah. Inhisambong na kanya sin Rasulullah, ya Usama, ما تفعل ما تصنع بلا إله إلا الله إن جاءت يوم القيامة تحاج عن صاحبها بangdumat ng la ilaha illallah tuntutan niya kau adlaw akhirah ununan hinangon mo in Usama muratin pangayon niya pa Rasulullah istaghfirli in jawab ka na sin Rasul bihad tura sambil nakakabtang in Usama ibn Zaid in akhin niya wadidtu anni ma aslamtu illa yawma idhin nakaangan-angan ako sin laggo sin amo yung pagsusun ko hadlaw yadto gampak way nakasud pa aga may Islam suway na amuin nakapuas nin parakala yaw amo natin na angan-angan niya sabab sin pag-amahan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkanda mga jama'a muslimin amuin gimagaan-gaan sin parakala duro sin tay manghud niya muslim haparakala sadya pagdada at tawakan parakala paglaog intabi hadlaw qiyamat tumunto tindugo simbar iman hawayroon kapatot di ko manjari umasagdugo sintay manghud mo muslim amunay nahinang bala iwan musiba bihaon subhanallah impag-asag sindugo aba guba guyaon bulan Ramadan hangan sin amo in pagpolitik naon in pag-asagdo naon in pagtimbak naon in pagkano subhanallah hangan sin parakala dunya amo in parakala dunya wayron nakapusan niya naon na in ayat hawno in hadith basin hadith nasabot na to hawno in pagmabuka sin manusia na iyan tanda sin kulang in pagmabuka sin manusia halom sin pangatayan niya kulangin amo in pagjagan niya hakahalan ni sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkanda in kalimat la ilaha illallah kunsi mo palom sin sulga in tiap-tiap surun aun lawang bang aun lawang bang wayroon kunsi muri mo maukabil lawang in sulga in kunsi sin sulga amuna in la ilaha illallah sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith كرواية سن إمام أحمد في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله يا سلام مفتاح الجنة إن كنسي سن سلغة ديكو مكسود ويلون كنسيمو مفتاح الجنة إن كنسي سن سلغة شهادة أن لا إله إلا الله أمون pagnaik saksi hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala purna halom sin pangatayan niya hangkanda in iabutan sin kamatay halom sin kasirikan haramun sin Allah subhanahu wa ta'ala kanin sumud palom sin sulga banging kaunan niya nagsasakuto pa Allah iabutan sin kamatay di siya pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin sulga informan sin Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar subhanallah man yushrik billah isiyusin magsakuto pa Allah wala niya piyara yawin pagtawhid man yushrik billah isiyusin magsakuto pa Allah ta'ala faqad harrama Allah alayhi al-jannah sahunnal tuod tanto tuod haramun na sin Allah ta'ala kanin sumud palom sin sulga wa ma'wahu jahannam inhantungan niya hula paghulaan niya jahannam apinarka jahannam wa ma lil-zalimin min ansar wayroon gapi ha mga tawaan niya yahadlaw akhirah hangkanda mga jama'a barhurumat in wakto na tuli na mabot mahaba pa sa inin topic sumakawa in kahimut-mutan
Amuyad tim mahal ka subay na tuod. Amuin hatihon marayawin la ilaha illallah. Bugbukan in kalimat la ilaha illallah. Hatihon mo uno naman in syurut sin la ilaha illallah. Hatihon mo uno naman in makabatal nawaqid sin la ilaha illallah. Tan tutuod bang amulay ni in yunyok mo yurul piyangadji bugbukan ikaw na yan in nakakapot sin sa laggo-laggo sa mulya-mulya kabtangan hababaw siyong gumi insyaallah subhanahu wa ta'ala bang manday sab amuin jumlahon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala tayng hamanga amuin muwahhidin na mamarat saya kanya sin sampurna pamarat saya iwan palayuon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala dayng hakasirikan mahuli pupukan ko na yung kabtangan ko halapal. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lingkat-lingkat pangadjian bunal niya bang sadya mga bukon limited in wakto na to na akon-akon sa ini in MC ini in host ini di na mapaya magbitsara sabab na pius-pus na mo na to kailo in wakto dihil na mo hanguro na to kalasahan sa lingkat-lingkat dahil mga amuin na discuss niya in kalagguan sing kalima la ilaha illallah. Munal matawad sa ini nasulat ko sa magawa siya wayroon na to biya mga wakto amuin ma-review na to sumagawa na salam-salamun ta sadya yanin maray ati kumaastay ni in mother mo ati kuya na nagkikita sila matawad to masyaallah yabutan imabot kita niyo pa mga hanggatos inamuin ini nagla-live yaon ha FB dahil naman ha Middle East salam do akan yung katan di na mo nakamo matakitaki check panalam salam ko ha akli mo mga katituan na kami ang mga karihilan kami waktu salam doa pa mga kakampungan masuok malayo in labiluwa na pamaas ko mo nagburong og bihaon na musayin na inu-inu ako nakakita siya marayaon ilaw sabo at kamo mo blackout sa dyan dito nasalam doa matun kanyo pa inaon ko kalasahan ihadya say sikha iwan sin amuin amaon na mo hi Sheikh Abdul Fattah magman kamo piyari hila sin Allah Ta'ala iwan kuray sab kalupahan salamun in asawa ko kalasahan hadya iman amuin yan di magbati laul amuin timuto ko haparakala pagdawa iwan na singkatan kamuriran sin Darul Mubarak mahuli insya Allah subhanahu wa ta'ala salam doa kanukatan. Alhamdulillah mga katawtay manguran na mo mawedya kami magsalang sukul pa amuin ini nagpaon sin program ini sabab karna bang bukon isa danan na hinang ini tiranan iwan taytayan in di mabot kita niyo maripa media radio station ini di da isa bahati ko ini dumagbos in parakala alhamdulillah salam doa kami maun pa hambuk tay mangud namo bianakan brother team Mijiran brother Jan Ibrahim iwan sin amuin Pinoy Pool yan haputik iwan sin Puerto Villa Beach Resort ini salam doa kami kanang Kul Mu'min Abdullah salam doa kay mo ang Kul Abdullah Mu'min iwan na pa ini mga katawtay manguran kan Dr. Said Sahi salam doa damikyan Doc magsukultod sin biya mga panukuhin niyo kan brother kan Utoal sa Jarani salam doa damikyan in ini malaggo pagsukulan namo in di magbus in parakala ini in program na to ini salam doa na sadya pakatan katawtay manguran namo di namo nakamukangan nganan iwan sin yari halom sin radio station bihaon yari Police Mikda di Alos iwan sin anak bini to Red iwan na si mga katay manguran ka manghuran yari kailo miya makad ini magmaap kamo wayroon na wakto in nangasuwo ando kailo maapan yuman kami di na mo karihilan wakto isa ni in lecture to na bang law sin bataba gubiyaon bitin sayad to atin niya kulang pa in wakto mura-murahan na sadya insyaallah in consume yaon in tumukbal kato in guest na to hi Sheikh Islam Baginda ha topic niya kalabian sin Quran insyaallah continue kita niyo same time 9 to 10 PM mura-murahan na sadya salam doa ko para maas ko pa ahli ko damikyan salam doa kanyo mamaid in tay mangud niyo alapal pagkasiwal lasa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Nabakbakan de mga notisya. Así pa también puede recuperar la una calibre 46 contra con el Salakita de cuarto. Tiene la conclusión la cara, partido para el Pumas. Nabakbakan de mga komentaryo. I challenge you at this very moment. Please accept my challenge. Si no quiere tú que contigo anda firme allí, you resign. Nadalida del serbisyo publiko. Y endereza otra vez el media na covered court en Barangay Upper Calarian. Sila para asabahan ko ng mga relief goods yan. Parada del mga musika. Este, el E105.9 y Mediamo FM. Solid! Westwind DXAX Digital TV Channel 40 and Westwind DX WW 105.9 FM is a commercial digital television and radio station owned and operated by Westwind Broadcasting Corporation with Congressional Franchise Republic Act 8687. Westwind Digital TV operates with 1 kilowatt operating power. Westwind 105.9 megahertz in the FM band operates with 5 kilowatts operating power. DXAX Digital TV Channel 40 operates under temporary permit number BST-0001-2017. DXWW 105.9 FM operates under temporary permit number BST-0260-2015. Both permits issued by the National Telecommunications Commission. Westwind Digital TV and FM transmitters are located at the second floor of RBB Building, MCLL Highway Divisoria, Zamboanga City, Republic of the Philippines. Westwind Digital TV and FM transmitters are operated and maintained by the following personnel. First Class Radio Telephone Operator Veronica B. Sichon with NTC license number 92-1PIX-1234. First Class Radio Telephone Operator Reynante B. Enriquez with NTC license number 96-1PIX-18159. Westwind DXAX Digital TV Channel 40 and Westwind DXWW 105.9 FM is now signing off.